RVA azautu nulapa ulana na nandam chu namo nihin ni chu Halloween michiang na puilai ni zan lei timi kong kan thai kan zau nak chan sri lai Halloween timi chu mithan hani ti si All Halloweens if in Arami befang si Hallow a Hallow person center mi minung ti chu sing michiang timi asulam angai Catholic bupi ni November thani khat a All Halloweens michiang dilak hani timi misa atwa asul lam chu michiang na cha a twa mi misa ti nak si chu atlang pi in All Halloweens Day center mi dilak hani ti si kanni Catholic pol ni October ni som chum ni kha All Halloweens Eve michiang na puilai ni zan lai kan ti zai cha tia chu ni chu All Saints Day michiang na ni November ni khat ni lai zan lai evening if si cha a si November ni khat ni lai zan kha Halloween tia atoi nak in an out evening before All Halloweens Day michiang na ni lai zan tia sulam angai zai cha da michiang na ni All Saints Day le athi cha mi tharau na ni All Souls Day hi kan twa November ni khat ni chu michiang pol poini timi nisung loi ni si chuni a Catholic bupi ni pachian he poi kan twa ni si boi pa Jisu dot nak chung a arak nung khau i athi cha mi vialte chu michiang an si chekhat na chu boi pa Jisu ban tuk dot nak a anung i apum achia chun atharau chu van chung a umlai November ni chu achi chami tharau na poini tia min pek asi ni sung loi jong asi kan du dot mi tharau na kha I thai than in chonglom thacham piak nak le thacham piak her mi tharau dang na cha a thacham ni jong asi Catholic bupi ni chuni kha achi chami tharau na van chung an phaklan center nak mun pakatri a ummi tharau di lak cha a thacham piak ding in nisung loi sinak rikhya mi asi how Halloween kha zaitinda kan twa ok asilai dress up little saints michiang fate bantuk in kan isuk ai lai chuni chu michiang na ni lai nikhat asi ti kha midang ni an ngalve nak ha izwamusi swal nak chin phan thalau nak le pachian chapau sai nak ni so nak in ni puan suk ai lo in michiang fate bantuk in isuk ai na usi chuti kan to anak thong in mitampi ni All Halloweens Eve November ni khat ni lai zan lai kha an tlai chan lai I michiang kongjong an thlai kho lai Visit the graves of our dearly departed athi chami kan du dot mi na thlan mol a valeng nau si November ni khat le nin hi ni a hin athi chia kan du dot mi na cha thacham piak ding in thlan mol a valeng nau si pangpar do te iput in an thlan khor a phajong dam wawan piak nau si go to mass misa kai nau si November ni khat le nin hi ni a bepi deu in achiang mi misa a telkho izom nau si michiang na he mun khat in kan du dot mi na cha a thacham piak nau si chuti kan to nak thong in achi chami na kan chonglom si we say a prayer tha kan chamlai Halloween poi kan to leu I michiang na cha tha kan chambang in achi cha kan chungkhar le kan du dot mi na cha zonga tha kan chamlai kan in a si se athi chami na than hun lungdan a si se valen le rosary thacham nak thacham piak nak na to kho asi kan to ok jong asi kan zapi ten atu November thani ni a athi chami tharau na cha a thacham piak kho izom cheu nau si tia comfort na atu RVA azau I angai tu nandi laknan chong a pachani thachwa inte kauna se tampi kanilom